Sebam, Midian go for Sewa, Sekutu Sebam, DL Cassia body hintano, no near Pahontoma. DL News. Yamamo akwaba. Afeto Americana share yen ewo Facebook kono senda finsi YouTube na kasebo no yemfa emu nkyeremu ensomum. Yensha kasebo na se FM3 Ghana mampani John Dramani Mahama Kachi na odensem atodwa ekyerem se oba beboa na platform foforo papa beboa sebeyam eye Regional Security Corporation eno yanketehudi ahodo a eda ebema ahodo a aka ene oman Ghana ebo hye ahodo a ye ya dwese beka ehwa wom na boa sebeyam ahoba monsem ebetimi akonka mekire eye Alliance of Sahel State aye twenty aka ne se AES na eno dwumadie no Ghana mampani ekyerem se no eye initiative na ekoso ewon kran populamantem ne ena Ghana mampani ehuriginesie ene asimpie so wo mampani atena ya no ne nsentwerefo edikasubom ewo mena German mampani ani de Frank Water bepia my Ghana mam Jubilee House ena Ghana mampani John Dramani Mahama ekase no kyerem se in fact anamompa na wonu mutuo ne yade nka beboa pam sebeyam ebimanya hodo a omo ne omai Ghana yeban ya hye bobo ho na nka boa na agya ubehu na oman bi na hoba monsem ti na obi asode osan efi na eko kabi na meka bia mammo no yade etane ntemempe no watwetu akotu abantu aku ebedu ba bi bo ha na ekuo bi asode yese yade etuatifo oku ne aba beto de ahye oman bi so ne yetu omampani ade so ne ye papa ni pa so me dia wisam Ghana mampani kyerem se ne fapem ti no mbo moden ebo moden apa se kwese beboa pa na nkaja ahobambo ku akese akoso ada ebiman ka bom ku ahodo ntem na nka boa ahoba monsem no emu ayire ye pam na Ghana mampani kyerem se mekese da yade a amama ahodo bi atwam ho de afiri mo kyerem se mo de nya de a sa na montu a yetu no mo epene so nti no mo atwam ho de afiri ho kram na Ghana mampani kyerem amama ahodo do mo do so pa na so na sen ko pie mu ewo melo ne mpani fo di nkita ho ahwa so betumi aboa na mo nyinada yakade wo me ne aboa ahoba monsem no emu etimai de me yahodo a wonom ben omagana etimi eya dwene kyerem se atena kase ne ade a na nka wo omaganam na Ghana mampani kyerem se yehwe ne mu sanya hwekrempo no ebiman amahodo makoma be ye nson West African countries ebiti se Benin, Burkina Faso, La Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Togo na mamahodo pebeka wo nanka ya boa na sa na matu ayetu no bibia akonka na mekese de Ghana mampani kyerem se mekese de Mali, Niger ene Burkina Faso fo so modde 2010 wane mompe omate omo so mankasa betena omankasa ba bi akom ho boma ye omo ne mahodo mbeboa na hoba monsem etima yire diamon Ghana mampani din sem sei etun sentrofo anim ewo Jubilee House. Continuous dialogue and engagement to be able to resolve some of the mutual challenges that we commonly face. The Accra initiative was set up as a platform for our joint fight against violent extremism in the West African sub-region. Unfortunately, currently, the AES states are not participating in the Accra initiative. And so what I've been engaged with is seeking a new platform that can bring them on board, because the fight is not theirs alone. It's a sub-regional fight, because violent extremism is like a cancer. It continues to grow and spread. And so currently we have discussions. I was in Mali a week ago to discuss the issue of a joint platform where we can collaborate. Because violent extremism is like a cancer. It continues to grow and spread. And so currently we have discussions. I was in Mali a week ago to discuss the issue of a joint platform where we can collaborate to help them, and the international community can assist in the joint fight against violent extremism. Eni awoti ye Ghana mampani John Dramani Mahama na ochire mi say kwame befa so obeboa na ebimanya hodo atwa ye ho ahia no ye na omu nyina da akobrenkro mi na boa se be ye hoba monsem no ye baka bom ni aboa na emu agire se benta enu mu nkyeremu no ena ye de asumwe Yantoa Kasiabone so no so afo no ana hwa adesua ho nsem so ewo man Ghana Haruna Idrisu ede nhyehyeye ede akwama ye Ghana Tertiary Education Commission for say
Omoma wade anom so nya hyehyeye emfenko ye universities ahodo no wo man Ghana mu efa tuition fees ahodo omaye omagin so omo de eyade omo betum na san hyehyeye ebaye ewa abro munya report say universities ni bi abomodin atoto omo fees ni ma eya aban edi no fee stress policy edi aba na san no fee stress policy eyade omo hwe say ye first year student na eni sebi omo omedi dem na nya ade a omo betua school fees ewa abro omo ko university no na emo maso manya ntie say universities ahodo no etututu school fees nim ewo school mu honom na okodina ye public account committee no emamra hyebedwem eye Adjoa obubu obusum ne de tosom yensa won fimpi mienu ni aduonu num ni mu ana Mr. Idrisu edi tudwa na ochiemu say eye ade institutions ahodo no efa kwanboni bi so etututu eye school fees nim ewa abra aban enkasa ede hyehyeye ede aba nti se kobasa aban hyehyeye no mundi so a eha adwinye pa esan say aban ebo ne homodin ahese eye pepepe yo betimi akoso ewo tertiary schools ahodo nim sane ebe yo betimi yi eye sika ho haw ede free school for so sanso no mabusuafo so nti eye Ghana Tertiary Education Commission form fan hyehyeye enko universities ahodo no nchom say mo bia entu ni school fees modern sem say edituja. As I said, my view was that because Ghana have never had a scholarship authority bill, I wanted to work 1 year, see what scholarship will do, deal with this nepotism and cronyism associated with allocation of scholarship, provide for some discipline. But believe me, my most impactful lunch as minister was when the no fee stress was launched. I had good sleep that this was an impactful, meaningful social intervention of the president. And many of you sitting here, colleague MPs, you know how much you spend in paying school fees when the period comes. You get demands. So, but just to send a caution, Chairman, the Director General of GTEC is here. I've seen some schools increasing their fees because government says it's absorbing them. We won't accept it. So make sure you issue consequential instructions to your schools not to take advantage of that. Thank you. Ene ya uti ye eyo swafo no anehwa disua ho sem so ewo man Ghana eye Mr. Haruna Idrisu yanto akasebo no so yenyina mu ewo nkran pompune mate na mekese no municipal chief executive Edema Ganot mesre no mekire abana musini Edema ne hwamo Ganot ewo nkran pompune mate miyem onimnyamfo akwete agbo eden smatudwa echirman manim yediem assembly no gusu badwumaden aboa sebeya drip machines ahodo a abanda dade ba yo mudidi dwuma na boa pa sebeya de hia wonom wo ne mansini mu no omo ho betumi atɔ wonom na onimnyamfo echirem se assembly ne yade a ohaw pi na eha no wo mansini mu eha dwen ebititiro no eya akwan ahodo a asesɛn afin so eba no ahonidie ho sensɛm so eye kon adu ba bi a enya kra na so mugusu abadwumaden tututu ono na wakama sisi sebeya beboa na ho bambɔ nsɛm titiriw efa ahonidie ho sensɛm no etimi akonkan ede amaga not mensere no na mro nimnyamfo eye Mr. Akwete Aboje mre no ne de kasa botwetwe nkomo no ene wo kire mi sem eno ne mu ya de eyade am efidie no bebre na omra obefa omade ya betena konwa no so ye aban na musini edema ganot mensere no na bebre na atimi asesei na so mekese mugusu a wono masiesie ne kama ebo adwuma wadre akwan do asesei e wo ganot mensini mu no wonom gu siesie sebe betumi abona hyenkafo no odwumade omudie no omo ho atimi aheha wonom na MCE echese mekese de yade am wonom gu so ebo adwuma titiru ene akwan hodo a ewawo eye Ganot mensini mekire inawro surom gu so ebo adwumaden atwa so kan mu ada ho se ya ma sene akwan bede ho sensem no ahyenkafo ho to papa po kire mesem efiri poku ase kopema chemota kwantempɔ no gu so mo bo adwumaden abo sebe ya akwan no esobada o kama na kwantufo ana afisa sankafo na kwa debade omudie no so wadom ho atimi adwode sem sei eto dear ensentrefo anim na you were challenge kakra in terms of by machines to be a good time for service here their service initially first no not drip it was strictly under the local government but see and Amuvuko and other sector those were the initial challenges that we have but as I'm talking to you now those things have been resolved because as an assembly in terms of physical the economy it must be properly accounted for we want to know which sector the work but the office unless I used to do a lot of rule shaping within the
municipality. Because most say Ubaga of na ye can be na and yet it means you should drip machines on regular basis. At least say it Ngusu ko tampua a bit near them. I use to drip machine to at least put the rules in Bushipa. If let's say Ashankafo, Ombre, at least no musu Omukano so this week we are servicing the drip machines again. Time for service we are servicing it again, and we are going to also deploy them. The beer community beer if say how we are try say gradually the way on the road network gravels now the beer I basani and the freely na la compacti na at least for so at least these are the work I use to drip machine currently there. Na ne kwakra mo no eno nimnyamfo akwete abu kasemo eno wasanso ede na DSM eba no ahunede hu sensem so no kopie mum e wonpotem ho no ma ode adesere ede to enkonkura hodo ade nyinata ehye ganot mensin asese osere woro mata wo mu nyina nkamum na wona mantai assemble nachi no ma adwumaden na ne ma hodo a eye akwanside efa ahunede hu sensem ho no wo mu nyina ntumi entu asene sabi enipa de wapo mu den betumi akonkanya Adjoa ahunede hu sensem no wo ma wani kwa ho ye pam no sanse de nase ede ma de hye a wonem go man 7 NFC trobu so ma modern pa ana no eye memendai na ye da kese Ghana man pende asi wo say mensin bia mo no homoden no se sere potem ti omu nyina be bo adwumaden be boa ya mensin no o ma bo adwumaden pa boa ho no mate kamanti ye kwa anim no bosom bo frɛ be omu nyina amna bio no ma ye adwumaden boa na ganot mensin no honom ente nenya kama pa. There were a lot of sanitation companies and bola for companies amunam esabola. Please, engineering sikana if you obese ka class would the man a refuse collector. Because one yes ana ochina no e car obempo e wo ayare samono e doso change 20 cities and 10 cities would the man a refuse collector say mbesisa bola no going to do. But the family ha obeka say omunya has been na ye the bola ebegum. That shouldn't be an excuse. Who the baller ever mana? Who the baller ever to baby? Me first, because program in Musuya, me the shame bag, me the shame we do fear my disposal of eating. Say that's been any baby. It shouldn't be an excuse. DLFM 106.9. That man go school na me be school yet me the shame go baga na me shame. We do fear then I dispose it of kama. That shouldn't be an excuse. As long as we are also ready to support any community or person. At the same time, we are also appealing to all the resident associations to also put in this thing as part of their plan. They can come together and also to help the assembly in that regard. Any awoti ye ayapan ana musini de madeshia. Wanom ewa ganot mensinimo ewa nkran. Pumpurementem ni din edoni minyamfo akwete abu ena wote ninkan. Yantua kasebo ne suniembo remu ewa santimantem na Amansia West District Assembly ene eyana nanom ahemfo ewo honom ene Ghana Police Service anso na Ghana Immigration Service for ene nadmo ekabo mu ene timemfo wo honi na ehwe say ye National Sanitation Day eyamemende atwamu eba so no omu na akabo mu ekosieso ye manso antoa krom ama eho etimi ete fefefe na yade omobo mode ahese om potemu ebetimi atesanso no mbesi yarewa nina no ewo honom eno so ebu amomu na atimi kabom se ne ebeyom bebu adwuma shronko ahese ahonidie ho nsem ebetimi akoso ye ewo mompotemu honom na omobo mode atimi prapra eyedwo mu honum nina sanso no motete gotes mu omododo mfikyire ba bia nru awoni no omobo mode atimi shini nina ewo manso anto akrom ene eye nkronkra ebembe no na bro mo ne samchofo atwetwe nkomo na ye district chief executive Edema Amansia West Honorable Prince Menu Morris ekasa na oche musa ya di a omabom humodin ye papa esan say omuni na etimi baye ebeboa ye emahunidie ho nsem no etimi ekoso ye eye National Sanitation Day na ya di omuni na baye emomutimi bu adwuma ye nti no de asidapiesie edema wom ebom abaso ye pa esan say so omobomode ano mo hwe so ompotem matia eno so no ebetimi aboa wom no mu hu ne say adwuma na enwo so omugya edema aban adwuma ye fo keke no mo baye na emom so muni na aka mo hu bom no mo besiesie mo potem a ebetimi aboa
nka manso asɛm de nkefa no bɛyɛ sɛ mpoko taxi ɛsɛ yɛnyɛ sɛ adwuma but wonim sɛ deɛ apodin sɛ deɛ hia ne manfo wɔ apodin a ɛfa so a ɛde brɔ man ɛyi nti no wahyɛ yɛ sɛ bosome biara no saturday bi kan yɛmfa nyɛ sɛ adwuma di yɛmfa mo yɛ manfo deɛ mɛsɛ me manfo nyinaa ne sɛ yɛn nyinaa yɛmfa yɛn ho nhyɛm na yɛmmoa ne yɛmprapra yɛn mpɔtam yɛmpɛ sɛ bɛyɛ event sɛ ɛnɛ yɛaba antoakom na kyena bi ama ha na yɛano so antoakomfo no obiara sɛ ɔnyɛ dɛ wɔnyɛ mɛsrɛ sɛ ade wei no boni bɛka sɛ a shared responsibility yɛn nyinaa yɛnkan ho mmom na yɛmprapra yɛn mpɔtam na sabi yɛn mpɔtam ɛnte sɛ wohwɛ deɛ a ne sisisi amanfoɔ kuro so malaria ne cholera ne nyinaa nam ɛfi na de saa de bi nyinaa yɛ dɛ ɛba nti mɛsɛ manfoɔ ne sɛ dɛne da nyinaa no yɛma ahomedie no ɛnyɛ adeɛ a ɛhia yɛn na yɛntwe ho mfiri sabi obi fitumi fa bɔɔl a ɛnsɛ sɛ ɔde bɛkɔ baabi a yɛasene so nto bɔɔl mu na ɔde akɔtɔ gata mu nsuo tɔ a na atwoko bi nea ɛnam ba ma mudi adanseɛ mu gatas drains da ha nyinaa DLFM 106.9 sɛ yɛnhwɛ saa deɛ no yɛ na timamufoɔ no yɛnya yɛmfa nto yɛn ho so na yɛnni yɛn ho ni na mmoa ne yɛn mpɔtam ɛnte sɛdeɛ mede kaka sɛ a shared responsibility ɛna ɛnyɛ event sɛ bi adako pɛ ɛna yɛyɛ ahonodie no deɛ da biara no ɛgu so a yɛdɛ yɛyɛ nti yɛn nuanom a wɔyɛ SDfoɔ no yɛpɛ special date bi yɛha no ba special antokrom sɛ yɛawada pa ne obiara nyɛ dɛ ɛnkɔ baabiara nti yɛbɛtu yɛawada baako nso asi wɔ na sɛ yɛnam a mo so kɔ memenda asɔre no ɛduru a mo so do mo ho ahyɛ mu ɛne yɛ a wotii yɛ ɛyɛ DC ɛde ma Amansie West ɛyɛ Honorable Prince Menu Morris na ɛno akyi ananananom ahemfo a ɛyɛ ɔhene ɛde ma manso antoa kurom ɛyɛ nana ɔkyere daako ampemɔtɔ so mmienu egyina ɔmanan mu ɛkasa no kyɛ mu a ɛyɛ ade ɔbɔ aban aba so yɛ pan so ɔde ɛyɛ National Sanitation Day no ɛde aba esan sɛ no so bɛboa ama ɔmo mpɔtam atimi ate na ɔmo ahwɛ sɛ ɔmo nso no ebedi ɔmo ho ni so we plan to come in Quebec and some of them say I do the Kenya so every month be I say something to the wedding because I have one and you know any picture because so I go to me say the city na dia I took for more than 6 to 1 year you but then you put me to say any other one more if you na I took bia no et me use am this and from no e the ban so no for ada me na nti say ya dia you need no so na pani say we chem kina am so one more na you no district ni ya so no MCs ya da ni ya so na you for you na we say more impressions because we have the about the for but okay so and it's supposed to be the best some company say when party no do district no and from na sa tankers say we are no and so na so ɛne ya wuti ye ɛyɛ nana ɔkyere daako ampema ɔtɔsomienu ɔno yɛ ɔhene ɛde ma manso antoa kurom na ne krakra mu an assembly members omo kan ho ema hunidie ho nsɛm etimi kɔ so ɛde nsɛm sei ɛde tudwa eti ɛbɛsla ban sɛ yɛkɔ yɛ nimu no saa dwumadie we no betimi akɔso aboa ɔman Ghana de a yɛhwɛ sɛ yɛbɛnya dustbins de ama various communities no na yɛde asisi kroma am sɛ yɛ educate community members na anase yɛ kroma for na ɔmo so benya ntiase a obi kuta ndua bi a ɔde bɛto bi nimu na yɛakɔ kwan a yɛbɛsesa bi no abeɛkye a ɛde akɔgu baabi a wɔse yɛde yɛyɛ hyehyɛ yɛbɛde de aboa kuro no ayɛ to mapɛmfra sɛ de yɛ nyinaa no ibisi a yɛ nyinaa yɛka bom kɔ baabi a no enti sɛ yɛ criminal exercise wɔ antoa kurom a wasɛ no so mba na mbɛboa ɛma dwumadie no ɛkɔ so dwumadie a yɛdie wohwɛ kora ɛfɛ district police commanders all the departmental heads ɛwɔ district nyinaa ɔmo nyinaa wɔ ha bi including DCE enti sɛ me DCE wɔ ha anasa assembly executives wɔ ha mesument maintenance anasa metena awasa no so mba bɛboa ne nyinaa no dwumadie a yɛdi na ewie pɛ yɛ ha ɛne ya wuti ye ɛyɛ assembly members omo wɔ manso antoa kurom na manibo yɛ nsɛm trioni Samuel Fowibuaten ana de bɛsomie yanto akase yɛbɔ no so ne yɛnyina mu ɛwɔ nkran pomprementem hia egusu atemu pam na nkra bɛtɔ deal kase yɛbɔ pono so ɛkyerɛ mu sɛm ɛyɛ private developer bi ahyase a osi ɛyɛ filling station ɛno ɛwɔ biaye a wɔnom kyerɛ mu sɛ ɛyɛ Alhaji market ɛno wa masaman a ɛhɔ ne adwadifoɔ ne de hɔ ɛna wɔnom edi wɔnom dwa na adwadifoɔ mai ɛkyerɛ mu a baabi a ɔpanin pɛsɛ ɔde fan wi babesi de ɛmoa wɔnom kora ɛfiri sɛ ɔmaho bambɔ nsɛm ɛbɛtimi akɔakɔtɔ ɛsanim na mmerɛ ndɛ ɛmadwadifoɔ mu di dwa ɛwɔ Alhaji market ɛno no wa masaman friends and telephone shima mbɔ modern tone sade Fred DLFM nyana musini otonkra edema yonkra bopre mantem Emmanuel Poku Adusi dodo asane mrane said DJ Active ekopie mu waka West mensin mu ewankra bopre mantem nam
adwadifo no oba pa no ye kwen madade ma wonom eye grades teki echirem say in fact sana muntu a opani opeso no etum kokwaje adwadi boso no de honom be ye filling station na yemanum nukure ni abonsematiko mo akure visa hoba monsem no didi agren wase sabe enti aban kwan pa no opani osane senkrai enti nipa hoba monsem na ne Ghana mpanifo atena se manipa bi edi grato pressa o kirema o ma yetimin so bi pese ode fango ekosi baby mekire eye filling station a ono bebubu fango na yehwe hu ne sese baby odi isane odi kwakosie no emma nipa se be ya ekina bi ekopaya anejato ho no ma emfa nipa nkwa enkwankoto asanim no kirema ye ba ne sen emprepi na Ghana fango dwumade mu dei ekum nipa bebre wo man mu a eba ne sen nene Ghana man panifo etua ma panyin kwan a ode amasaman alhaji abedifo nkwa edi agorasa ema yi kirema ne manim yada wane mu kirema esen finhia ma akoma kwadu ntem ne 20 years ena mpanifo gya asase de to so mo boa ama amasaman emadwadifo nso sabe omanya kakra podwo ma ne sabe bedo na omukruma wura gya wonom ebi nso pon ma ne kuna gya no ono nko na ebo adwumade mehwe mai suku hu sensem nanso na makopo ya dom na so omanya asase edi sudwa na motata wonom eba ne semwa ema ne mpo asa kirem se du babi amasaman asaba no homaden ahwe eye National Fire Service so ekwakire mu sem enipa bi mpo e de gas filling station ko so mbo moden akotu mu afiri sabe enipa ho ba mo nsento mo ma sa gas filling station ko ba enipa o mudi dwa ho no nti o ma mpene na ba ne se nene wode eye filling station ko so mo kire mi so mo mpene na mpere chan de Ghana ma mpene so de na kabi no pene yimpo fangu wa ye bi o meme ya pi no beye wa kwaye bi na ni brisika enti se ba ye bebo na man so ye bibia ko mbotom nti hwe ne wa ma kwan mo bi amfa filling station be so ma emadwadefo be tu wono mo din sem eto dey en centrefo enim Senko for share wa na ye ni abrepa esan say ye senior parents ne wa ye ton ya de enye na ya amasama 3 junction Melcom opposite ye dwane friend Alhaji market ye ba ha na enye ne ye ba ha ye wasase kase da ye di dwa wa ha ansensem ba still ya da so tia ye wa within 2 months papa bi afi baby oye bokin nani wa ba aba be ye filling station ashe ye ntem se ye kwani ye kokan no wa ka kire ye se nipa wadwa isukura be hia emfa no efise onu di owosika obetimi ato Ghana mpanyifo ato amasama baby mpanyifo wo bia eti ye tso se ye dwo ne ekoso no se omo ba site ya anajo 10 o'clock 11 1 2 no mo ko if ye nyama ya se dwa e baba no na ne nkrofo mu ye adwuma ene ne nkrofo mu ye langard fo baba be wiewia ye nyama ye ketche so mu aduane wa ha ena me ka sei omo shop omo to not ye gu ama ye condemn omo nkwan omo ye ba not ye nyina gu ye hwiegu ye ntabu ye di hihye dwa e obabi a omo bedi omo not abegu DLFM 106.9 ye se ye nko esa se ye de ye nkra ye nipadua esi wo because aha ne ye didi aha ne ye bibianti ye sra asama ye di to fra ye sra on my munu obi atia omra na papa de be ye filling station say ono obetori ya say obehye ye nimu se eja any filling station ehia etini ayaka ni se papa de so obetori ya say dia and ye yenso de ye nja asase ne ma no e ma ne yegu ha akunafo single mothers yenya baby e sheja eti yasra asase no so yalan se e market etu otumi ya filling station wa bra enipa nyina aja ya hia ye ne ayenim se de esi sake samu nyina ma pani opase bi si wa hanom dia and on sorry asase yalan se e market aya filling station papa no wo bi wa soni to wo bi obeye the filling station e do so no do nasa papa no na ni biri sikapa we eya dwadifo ma wo na medidwa ewa masaman Alhaji market ni na mu kirem se de aye dodo ankwankra wanya sika bie obeye ni mia pi baby kakra dwadifo de nso obegye ata so de akrate ye no ane se na men gada man pedi mpese de si second be si dia enanim yada on call papa to order no free honom we aya masaman emadwadifo na otom kana mane boy yensem training Emmanuel Poku active dodo asade mane se DJ active na dia mane boy ebesom yen Yantua kasiabone so na omampani dada bedi echeye Dr. Mahmoud Bawumia abekasa echemu se odene ho akwamanyosemu esanse opese onso moman Ghana na emomanya hunya di obenya ntino anode ne ho ekohye ya manyosemu
no the semi edit to delegate nim e wa bra ko ne campaign to e wa Memphis West no e wa toye mantemu ana odi tudwa na ochemu se ne niema oye ni na e de de pefe ne nsem okani na so no e de de pefe esansa wo hwa eye project oye fa mobile money ho krampo na eno kra a kire se ne nsem ene ye niema oye ni na no etimi de de pefe sampa o kan nsem a eyade a wodi so no chema ye project oye e de fa mobile money ni ho krampo no eno abeboa ama man Ghana nipa bebre na enya adwuma ye nti omombo modin ano mu hu ni se yade ono no eya manyosem na wo ye na nya wunyade enti ana oye na emu mopese osom oman Ghana na omosha kwan ya ofa so ya ban policies ahodo mo de bani na no etimi eboa eyetimemfo no ewo man mu na emom enya wunyade keka omoba omobenya media me wo aban me wo politics mo say me pese me boa enipa enye se me hwehwe sika enye sika nti na me wo politics mo me be kai mo say ye be ye mobile money interoperability no na NDC for say o mo pese o mama contract aye saade no for 1.2 billion dollars 1.2 billion dollars ye ba ye na me ka say we die o mo be bi sika enti me mpene so ene ye cancel no ekoye saade edi faso bebre abre no DLFM 106.9 billion dollars endo $5 million po no mo pese mo ji 1.2 billion so you save Ghana over $1 billion 1.1 billion dollars ya save Ghana anka esika na mehwehwe anka menya sikapa anya sa but ya yenasa anka we nyina be ye ka eda ye nyina ye ti so a ye betua enti ba politics mo me pese me bo nipa se de me ye no eni ya uti ye eyo mampani dada be de che ye Dr. Mahmoud Bawumia ono anso ana ejina se ye beto ne so aba no waye Frankatuni ede ama MPP amanyoko no yanto akasebo no so ene yemfa ye nimfa nkyere mum ewa pie ye mantem no na hɔ no mo so nsɛm no kontini kofi obo edibi na mpa wode aba agye ye pepe ma Ghana fo hu de kɔ ene de ba ewo man Ghana mum na meka sɛ ye maame ono ena akopie mo man Ghana ma public account committee oda wɔ no ma no sɛ otitene ne on netena atwam pa tutuntuma gum pa adwumaden ma Ghana de hia wɔ mo so mo man ebunku ntaa wɔ man yi mu kopie mum ewa tiwa east abato mpesua so a ɔyɛ on na ye wɔ no ma hye betwan ne den ado no nyamfo abra ɔsɛe asare nsɛm atodwa ekirem sɛm meka sɛ de yade a ne manfo a wɔn na bato mpesua so de ɔnto mu nwada bɛbɔ ne homaden abɔ adwumaden ye pa boa pa sɛ bɛyɛ bɛboa na watumi asome ɔman sompa na okirem a ne dwumadi ahodo a odi sɛ ɔno na yɛ chairperson de ma public account committee no obi antumi mmera na sɛ da gyekyede ya mponyankopɔn pɛ gyenyame sɛ wɔn ne sika ɔde ba ya yɛtwam a yɛgye din mɔboa kram ɔsom Ghana pa efiri sɛ sabe abanya boni pa bi sɛ nkwankwa som wɔ man na du baabi na wo yɛ mensene krache na wadi Ghana sika na abara toto ano a we bɔne a wayɛ nie eni pa bi twe na abo so yɛde ne nam egu na nim ase ɛna mo kyerɛ mi sɛ ɔba pa ɔte sɛ bɛmɛn ɔba na sɛ bi wo kyerɛ ho sa na ɔba na mbu nipa yi o kyerɛ ma sɛ bi obu nipa pa nanso ɔma Ghana sika de ɔntumi ntena sɛ nyɛ ehwɛ ne hwɛ ha ma ne nkɔ kwanti de ɔbɛyɛ bi ɔbɛboa na watumi asom pa sɛ chairperson ɛde ma public account committee na bɛyɛ mɔmɛn ɛtumi afɔntoma pa ɛde efra yema me messages osai asade kase mu ana okyerem se me kase de oboa pa so ma Ghana bɛkɔ nanim pam na hwɛ ne ye se bɛya obi bia da ɔde Ghana sika bɛfa ne nsɛm wabu hu konta ma pa na Ghana yakɔ anim na okyerem a atiwa is MP kyerem me kan kyerɛ Ghana de hye sɛ ɔde nsɛm de tudwa ɛwɔyɛ abakoase ɛno no ɛwɔ na bato mpesua sa na kwesi de twam yi ɛna okyerem se ɔbɔ no homaden na ade hye a wɔde mo na bato mpesua se de nkita ho kama sɛ betumi abɔ na watie wɔde mo sufrɛ na ɛhɔ no ma no wabɔ nkonwa na wasipɔ no wafrɛ osimesi bra nurse as a doctor Enquires no anasa Enquires doctor okwa o said nurse why never wo ba no waka hawo aha na wote no de pa na hawo no waka na odi edinkita ho saa na wabomoden apa ho pemesi bra de ama no nti we de in fact waba adwumaden ye pam na kasa na o kire mi say ofa kwanya we so epo ayem ne mensere no etim bo mode de na ase kese de ma wodo mo say emfim pim ye na do na abato moto ma na sa na ni age papa na onu wa mo hwa moda obekọ so abọ no ho mode asom ma de hia mo atiwa east abato mpesa de mani age pasa mo nso mba moden eto aba etema nom na okirem a obekọ so asom omle da na Ghana man etema pantoma pa ede afra se me kese ono na yetetreni ede ma public account committee the same say eto yamane boni otonkra ede fra payment mu
Kontehene Kofi Obo Enim. Fedamase enyonyam sha mwasheme enese modeme akọ parliament na nyankopon wadom dwumedi aye dia mame na mukusu ebom kaye ede taimechi nokre se dwumedi e dia mame obebia bida empen bebre so yamaini so yo oba na wutia bebia DLFM 106.9 ni obe ma be ya ebeka tenye hwe no wo ba o ya dwuma e bedu nenso ye mekanese medije me ho nyankopon na ka me hunti onu oka me hunti nyame a oka me hunti na ye ama asomani no ma hyebu so ani onyam ye mpa badja ye be yiri ye ho nyankopon so beboa ye na ni mo pedi ye be fi mu aba no ye di aba etuwa isame bia ka be kwa asemai so Metse umaye nka ye ho bodu ye bebi a ye wo bi edwumedie bi a ye ahye ye nse bia ye ya afem die se ne nyame ma ya hoje ma ye ntimi aye ye tichafo a ye mie ye na dani ye nyina ye hwe mo prayer die ye ya nurse fo a senya ya ifo ba ho a ye ne mo be kasa kra fo to de bi a o mu doctor kra o mo to mo prebo be to de bi so ade ne mo be kasa no e mo ya ye ni mu ye di metse se ye nyina bi Eni a wotie kopie mu ewa Tiwa East abato mpesu so no na ye wonom mra hye betwane ne den edonim nyamfo abra osei asare ono kresina kopie mu ewo public account committee no na ye wonom otitene ni na wote ne nkan na no achi na eye abakwase nkoso ahene eye bafo boache asare so de abaso bokase pam eteboye mame abra osei asare kirem se mame opo adwuma papa Osom na bato mpesu ase ye panti na ne agye ho pa no mom ode ade set na nim say oboy wo monsa ka mass metre eye po tintintin eboa ema obi phone network basu e bomode anya bi megina bonte na meka say nya bi edi nkomo ye o kire ma wo mode na ode ba ye no sese na aka na nipa no sua sese de nipa na do so pa abo apesu nti no ama network ni tumi nyina so nti omu hnya po tintin mo no homode na wo moa sebe ye beboa na network no manya bi sebe ya de shom pote won makwa adwadie no monkomodie no so etuma kwa ka vise nipa bi tu kan efri konum ko gina baabi ekoye ko asoma ba fie ba ne se be ha dwen odi nsem sei eto di yakase bonim network power esi ha no ona bo wa na obeyire wo homa yen na yinyan eno ye da wase papa na sabre no nipa na wa be kwa ase from ha no se nipa begu ha no eye 3 times time asapo no besi ho eno nti emayen hawo se yi edu adumre no nsia ko ni si community center no ho be ko no wo be ka say ye chef fa ho e ho na obia akoye ne ko DLFM 106.9 ya soma assemblyman akonkran be yam prensa na no nana etu abofo nana no matran kunwam yenu ka assemblyman ho koy ye yire ye ho e bomodin bia se obaba be ma ye giant pole ni bi enti onamo yes stress onso nya kwanya bi afo ano tum bi boaye na bekwa se yenya network eye na eboaye etu ne eden a ebinum fro ka na o makogina section o ye ko ni wi a na o matamba eyo how kese pa de ma abekwa se eman eyo ha kese pa de ma abakwa se eman ni a wuti ye no no na oye abakwa se nkoso hene dende nana bafo boache asare nana kwakura mo no na bakwase electoral match eye assembly member Dominic Owusonso ede dodo abodam la ne say eye domain ede abasobo kese ede maye mame abra osei asare echirim say in fact waye ade pa otumi ba abato mpesua so en manimu je se enche bia na waba ene wo ho no maacha na wotwe mienu bosome ba ko no waba ono mu dinkita ho de pa na wedi osere na da onkoso ye ne sa ne mo sebe yam adesha mu watiwa isi so abato mpesu asumpuntu kese ne beba na e ma me de infa de waye twede ampan yakopon ko nhyira so a o hyira ne pa oba atiwa isa maye assembly member me 2 terms mu na me we na mentimi nka se empa ho be ye bosome miensa ye kromu aha ye hu mp ebi nsida ebi prensida acha bosome bia ye hu maame no ye ne nya ensa woso ye na de bia ka se ye mp eda sonko esan se tambia no ye hu maame no e me ye ne didi enkita ho na yade a ye ni so de bia no na ye ka se ono abo abran sasare edwumadi eda nso
esan sɛ tem bia obenya kwanya bia no ɛna asɔre yɛ kokɔ yi waba kokɔ nsɔre torbo ano aka na koma sɛ ɛna de mi kokoro we mu na me ne ɔma kɔsom no waba no ɔne abɛsom saa kɛkɛ a hwee nka ho ɔne wo ba bɛsom ɛwɔ kurom ne nyinaa yɛ maame yɛ ɛnɛ deɛ ɔman ne nyinaa na obɛhyia no na deɛ afɛ wɔ mu ne sɛ ɔbɛtena ase 1-on-1 na ɔne ɔmanfoɔ ɛtumi ɛdi nkita ho ɛne ɛfɛ person sɛdeɛ ɔyɛ consultation no ɛne nurse hwan na ɛba ɛne ɛbrɛ deɛ pa na ɛha okurum ha no deɛ pa na wo nyanyanka menyɛ mfama wɔ enti we deɛ yɛ ne ayɛ maame ɛtiwa yi sɛ mpi abena ɔsɛe asare in fact wo bɔ adwumaden and umpeso aso photo mu picture de ma wei ɛyɛ assembly member de ma de hia wɔde mo abakwase electoral area ne den ɛdo ne nyamfo Dominic owusu adodo abɔ na mrane sɛ domain na ma ne bɔ yɛnsɛm training konten hene kofi opo ɛne de firi apiemantem ɛde ɛbɛsom yɛ wie yɛnyina weso ne yɛntwa yɛ ho na we dia kenkanfo no de yɛ kan nanso Ghana fo amutie de bia bɛtɛ mu Facebook no so a piaga de aba chimasafo ne de aba yɛ dase Pedro wa de aba na wɔse wotia live edi free India police Kesman Johnson tano so Kumasi Samson Sweet Elizabeth de aba na wɔse in fact my handsome man can Adjoa Agyei Sikapa mo boy Jumaden som Ghana pa Sweet Elizabeth ni odi free Lebanon zone 4 Samson Mohammed Prince Guma Kokofu no say good evening in Nhyiraba Kwadwo Sammy B. The news is brazen inside Gumwa Kokofu medase pam. Na we ya hwan ye Richard ahwede aba DJ Ghanaman say yes kasi ebo ne mo de sa no manam. Enam DJ Ghanaman feeling so gbetre station yami Nhyiraba pa champion. Comfort Boache de aba no say good evening wa fa Kwadwo o say ya Boache wani o hwe live e difference and wam to bro wa fa more fire medase me wa fa say ya Boache wam. Na Kwesi Kingston the abano was say hi I am KK boy ofre tama lashibi was in fact your boy Jumadi yanko so ansem Ghana na Kofi Parliament the abano say the news is live in Agunabo Bikuma apa Kofi ada se ka kire won fa so na checham de adre de ye kwa hen fa me yemi sasa hen na yadru sisi na yadru hen DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. Pressure upon pressure. Mr. Kasante, Mr. Bade, Mr. Kasante, Asante, Mr. Kasante. Watch your go down, Mr. Kasante. Hey, Borike! Make said me ame wa fase odisika brantia no watena se ne nsma hodo adi dencheche ewo agropama so no de nyaba besema ni me wakase bɔ no so a eno da Kumasi Asante kotototo metema ne saa ame kwa ne chene ni nkoba ni mre krache ofa empop di say nyame adom me hu ane mani age pa me hu ane me Philip we go me feel o fem no me feel on send ya o me we sakase no oni sika kabomu a we say the sanka e chemistry anka mo ye A2O. Oh, okay. A formula for water. Oh, wow. There's a mundi there. Formula for water. Yes. Oh, water. Ana wasa. Abrafone kan say water. Ana. Okay. Abrafone de kan say water. Ene ye kan say water. On say okwa America. America for kan water. Water. Ena UK for kan water. Water. Ba Ghana han de water. Water. Yes. I said ye hunu no sa na ye kan. Ba dia water. Kumasi so ye water. Water. What? Yes. Champion table ne tini kajagum ne. All right. But ya busia ye na wase. Se omore ya tena e be pa cho offer na wote ne nka no se together with Sikapa omore kasebon e de so membraso. Se yen so agudi mu nsem ne yen saka no yen for the latest update no entumi emfa embesom yen ka wo se me pa cho kasebo e di bramu yi e ye Lumba supada romano ta ye chi e na me pa cho be come on ne na afiwe ya be fie na di fin nsem no so etinya be som yen fa se da kese pa enko emfama mian kasa me boss Mr. Kwame Yafum afi Kenneth Arthur me pa cho oboroman JC afi Bismarck edusai omuna tata ye kira ena nwume kwanten kro odisika branch ya matras ya ye di all the latest updates no e be som wo yen hye nsem na se me pa cho e wo fie na ye hye nsem na se wo fie dia Bechem United me pa cho ende ye da sori ya
ɔmo the press statement about bonten say ɔmo head coach aye friend of Steven Desmond Issa Botwe and afi assistant coach at the Batubichem United Mr. Bright Anthony Kunalu tumi afire ma me patron prempren omo ye head coach and afi assistant coach and former Timani Din at the Bechem United de sa entiano and also etmiema me patron officially afi in a CAF tumi at me patron Confederation Cup group stage draw no etunya ababonti and then in a course all the way in Rabat Morocco Monteso me patron say in a group no etimi efatia group A no obenya me patron Timani Din at me patron USM Algiers afi obenya Timani Din at me patron Jobaba AC de Bamako afi obenya OG Safi and me patron Timani Din at FC San Pedro we group A me patron group B no obenya with Dad Athletic Club we team omo chekotoko mo nyadwa fie ene away me patron nam so omo etwe piemo group B me patron group B no obenya AS Amen me patron Amenyama obenya Azam FC obenya Timani Din me patron Nairobi United me patron group C obenya Timani Din me patron CR Belouizdad obenya Timani Din me patron Stalabosk obenya FC afi AS Otoho enu so ho bi na afi me patron Zingeda Black Stars and so group C group D no me patron Zamalek ho patron Masri and so ho Kaizer Chiefs and afi Timani Din me patron Sesgo United we any groups me patron Confederation no etumi abambonten so can national so say me patron matches no ebetumi asha se 13 me patron 23rd November and our first match no ebetojwa na afi me patron second match no atojwa on the 30th November afi third match no ebetojwa and as a match day 3 and so ebetojwa in January 2026 25th January 2026 match day 4 and so ebetojwa in February 1 2026 and after match day 5 and so ebetojwa me patron February 8 2026 and after match day 6 no and so ebetojwa me patron February 15 2026 na group ni no team ebedin kan first and second place team no and ebetumi qualify to the next round and me patron I say knockout stage no me patron CAF confederation ma ya de sa entia no eno so etime dem ma me patron san so in our CAF Champions League no me patron draw no atumi ababonten tentem so yanko na fe yentumi fe no so emfa so de a group A no ya waye RS Berkane obenya Pyramid FC Timani Din me patron Rivers United afe Power Dynamos omo group A group B no Al Hilal of me patron Egypt and afe Timani Din Young Africans obenya AS FAR and afe JSK Kabili me patron group C no obenya Timani Din me patron Melody Sounders obenya Al Hilal obenya Mark Algiers obenya Timani Din enso me patron FC Saint Elo Lopopo and after group D no obenya me patron Esperance de Tunis obenya Simba after Athletic Petrolos and after me patron Stade Malien where any team sir I'm to me I'm making into the group stage of the CAF me patron Champions League yeah this latest on and also it's made bro away from that young minister for communication at the presidency or Sansu MP me patron honorable Felix Kwatifosu akasa say nyama duma 2026 FIFA World Cup ayeko me patron Mexico Sansu na Canada and the United States of America no ebe ya yentumi emfa katabi ento emfa ma me patron local players no na fe omunjamu na munkosia kan World Cup ni bi na omfa experience esan say your players ni bi o kokora omo nine enkambo omko tabet sa no magiska asa be fi enti sa slot no yemfa ma local players no. I think that there's precedent at the last World Cup. There were a number of local players and local teams benefited. So I see no reason why we cannot repeat same. It's a 26-man squad. It's not everybody who will get to play. There are some who will never touch a football anyway. So why don't we then utilize the opportunity to select the best performing local players, give them the opportunity to also showcase what they can do on the global stage, and then at the same time have their clubs benefit from this package for FIFA. So I think it's a win-win for everybody. Yeah? All right, I think it's a win-win for everybody. Now we end summer. Me patcho honorable fellas kwachi fosu etum editu dra. Away from that, me patcho onu say yawo udu ani chemu ye Kaneshi and as North Kaneshi yawo Azuma Nelson Sports Complex ho for so many years ni ye to me eja not to wa fu
obekɔ no nyanyankyerɛ kusie ne nkranteɛ ne mpamine ne anaconda ɛna etumi agye mepacho ɛhɔ abɔso ɛna wia yi ya sorry ya Okanke South mepacho MP Honorable Ernest Adomako afei ɔne Accra Mayor Mr. Michael Pagbo Alote and after National Sports Authority Director Mr. Yao Ampofu Ankra Omkuta Brantain Kotokuro ene boha omokwa hia omoso omokodo inwura na efu ewa Adjoa Nelson Sports Complex ewa North Carnation yanko joining your life ewa Facebook abra ministers MPs and after Director General edema NS ekuta Kotokuro a omunkogu inwo ene kusia omwo Adjoa Nelson Sports Complex. Right, abusiana way ene ya kwa so ewa Adjoa Nelson Sports Complex minim se enche bia ye be call na fe DLFM yenso ye cameras abopi na fe me patch the outcome after saying penifo we ene se kan ko hokoto ye no say in a current situation no and also etumi effort here me patch coach Kasim Mingo na ono eye manager na se head coach ede matima ni din ede Nation FC me patch ye pamono this week ye mo report da yen saka kira Bechem United after say omo pamo me patch omo head coach Albert no ono ene likely person say nyama ya adwuma na bibia totoma coach Kasim Mingo betimi aba ya adwuma ya ma club din enso ere me patcho Bechem United a ya de sa latest update no eno so etumi ere bro Solomon Ofaso Oware ono aye kotoko supporters union chairman the whole world ono ene chairman me patcho together with supporters club bia ya from ya corp supporters omo kotoko ko no omo tumi akwasida kotoko after say Andra omo chia ya Kerala United ebo mo kan nan ya omo tie kan no baako okasa ya ka se kotoko ko ni de me patcho no onye supporter na mum osom esanse osom kotoko a e de faso bebre na e na de brew me kotoko se me so mo ni ho akotoko ni go eti other groups so we so we find na players re de don person go to me na e don person mo ni ya mo ni ji a o mo so am ni so ni ade aji iti bibia other groups no so mo am person mo de ma team said the cost why o so e so nka so mo so e me yi bi na masa pasa kwa yeso aka se leader ene man se said the chairman kan. All right, abusiana way ene sema Mr. Solomon Ofosu Oware me patcho chairman at the Makotoko supporters union no and utumi etene away from that me patcho Ghana Premier League no over the weekend exciting games etumi etodwa na since papa the din at me patcho Masoud Didi Dramani head coach at the Accra to folk be taking charge of the team no has bobo na me patcho supporters so feel into joining life oh Facebook number Didi ball send ya me patcho has for no omo jibbo na obete ta switch na player na dash no piano the man no beautiful possession and I'm a part of Timal team and so area across to focus start elboa me patch over the weekend I'm to kwa way to Basake Holy Stars e twam academy no a I'm to miante me patch away from that still on across to folk on himself I'm midfield dynamo Abranton Diari Abdul Karim Abranton echo injury me patch latest update eba and good news Abranton start here te Jama Abranton Odin Dadi o Pejanda dia and this Johnny live or Facebook oba se me patcho Abdul Karim ono our gym or patcho Dadi no Peja Kosno na wa fe wasan ya bafom na fe wasan squat on se ahoden ne fet no eba sha se ayadwuma ya de sa latest no eno so etime de bro yanto so na fe yan fan SMDP and so entumi enfam dia me patcho winger ede Kumasi Asante Kodoko Abranton Diane Peter Amidu Aqua me patcho over the weekend Sunday game no Abranton Jana na so and so ebo go na eno enam so e me patcho season ya sha se Abranton 4 matches and one ball what to me about 2 goals and our sign I make it 3 assists that's me patcho in all competition Abranton involved in 5 goals where a great statistics yeah so yeah to me edema ha ya this latest update no and no so et me the bro me patcho yan fru na say me patcho over the weekend games toja our Ghana Premier League no yan fa results no entim efama Friday night football toja me patcho our nana for Sujabo Park ho in a Bechem United etnafie and
any nation self-sim. About 0-0 Saturday. Me patcho Hohoi Sports Stadium no. Hohoi United Etnafie and Mediama Sporting Club and so about 1-1. And after Sunday games no. Me patcho no say in a team Asante Koroko Etnababa Sports Stadium. Eche Karola United Ebon 4-2. And after Dream self-sim and so Etnafie and me patcho Eche FC Samatex Ebon Academy Noir or no so Entumiantes Red All Blacks Etnafie and Hearts of Lions Elbow 1-1. Me patcho Gold Stars Etnafie and Young Apostle and so Ocheno Elbow 1-0 and after Baseke Holy Stars Etnafie Emma Has Ebeshan Academy Noir or no so Etia Kanmo Baku Brekum Chelsea Etnafie Eche me patcho FC Selfsim Ebon Kanabako or no so Entumiante 11 Wonders Etnafie Eche Adriana Stars and Mediana Bonne Kanabako or no so Entumiante me patcho after match day 8 say in a table and so Etmi Fati Adriana Stars Eddie Kai or no our 18 points and after Mediama Tosum our 17 points Heart of Folk at Tosum 16 points and after Gold Stars and so at Tosu Ford on our 16 Hearts of Lions and so at Tosu Feed on also our 14 and after Omama Yuasiono me patcho Bechem United 11 Wonders and after Baseke Holy Stars Omana so at 6 16 17 18 position respectively yet to me Adiama say and me patcho Fatau Dauda team of the week and also a team Efakoi goalkeeper Branton in Ede me patcho Kwaku Musa or no Eta Edema Hoho United and after defenders a Branton in Ede Radford Mensah or no our Crow to folk Michael Mensah or no our Brokum Chelsea and after Christian Owusu or no also our Dreams FC Yao down so our Hearts of Lions midfielders Obenya Peter Amidu Aqua or no our Kumasa Santi Koroko Obenya Hubert Gehu after also our Santi Koroko Hussein Muhammad our Accra Hearts of Folk and after Yumandua Konto me ba to be any Gold Stars forwards Obenya Prince Owusu or also our Mediama and after Branson in Diary Samson Eduku or also our Gold Stars me pa to yem front after still on the Ghana Premier League yam first statistics and to me and farm say in a top scorer chart to me Afatie a Branson in Diary somewhat attack me or no watch 6 goals so sina kind at the Matimani Diary me patcho e be Gold Stars Sansu and Yimando and or no our nation self-see or also about 5 goals Yimando Mafo and so our Rihanna Stars were about 4 goals Richmond Opoku our Young Apostles washa 4 goals and a bless again and so our Kerala United on also Asha 4 goals and so our hall me patcho saying and a team Afatie Opetima to me Atrafie and more wins a top 10 most home wins Rihanna Stars Medama Sporting Club any kind or no winning 5 matches at home and after Rihanna Stars so Etosu or also winning 4 Gold Stars winning 4 Heart of Lions winning 3 Kerala winning 3 Samatex 73 Hohoi so 2 now we answer statistics you bet to me Eddie Abro ho Mama Jim and me patron Nasco man of the match say and also etim Efakoi Frank Amankwa our Bechem United gamer Omni Nation FC boy no Agyei Osina kai at my Bechem United and after Kwakumusa and so our Hohoi United on also me patron game against a Mediamano on also Adjoa ho South Kwadwo Sammy at my Kumasia Santikoroko Christian Owusu the game against Dream Self-Sim and after summer text or also Etumeje Yao down so Straddle All Blacks and so any Heart of Lion games or also Etumeje and after Yimando Konto or also Gold Stars and after Young Apostle game or also Etuminya or Prince Trenebua or also our Baseke Holy Stars has any Basakeno or also Etumeje and after Michael Ewa Mensah our Brekum Chelsea or also Etumeje Charles Jumfi Aya Kamara or also Sinakai Edmame Patriana Stars Patro 11 Wonders any Adriana game or also any to me edge statistics now yet to me add Emma or me patro open goalkeepers or my keep most clean sheet a Branson in Day Eddie Benjamin Asari or no Esina kind of across folk a blasters #1 goalkeeper after no Tosumino a Lawrence was say or no Ewa me patro a Heart of Lions Kwame Aziz our Vision FC or no keep it 3 and after Musa Zakari or also our me patro Samatex or also a keep it 3 and after Osai Prince and so our Adriana Stars or also a keep it 3 na and also and also etie abusuya my young say so na after yam follow cat tibet no yam fancy na after yam pia UEFA Champions League anthem no fan two. Nyame Tuesday and Wednesday is the night of the UEFA Champions League. We can't wait. Young Combra. Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip. Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip.
Of course, yen to me and swear this one to me Jaybe so my still yan to us so now for yan for the latest update to know and to and from my yako. Amanone sama yesa kan the ground chamber of international stories nya fa semno entumi emfa ensumo ye hyen semna se dia na ye hya se RFU eye me pacho FIPRO World 11 way eye me pacho World 11 be the babo international professional footballers all ma the year under review 2024 eye 2025 season on me pacho afo in a list ababo nten so na say in a etimi efate goalkeeper no eye Branton din eye me pacho Abrantia ni din eye me pacho eye Dura Roma and the defenders no obenya Accra Van Dijk and afe Nuno Mendes me pacho midfielders no obenya Kopama Jude Bellingham Pedri Gonzalez obenya Vitina Branson de Lamine Yamal obenya Kylian Mbappe Ousmane Dembele we enemy pacho FIPRO 11 ye to me this latest no to me edema me pacho me sure say me bobo no ota Branson de Kylian Mbappe Lotin Siamen Branson no so etimi ameki history na say wabeka players to me enya me pacho seat appearance in the FIPRO 11 consistently. Now me patch quickly you running through. Now for young players to me I'm making this appearance and to Manori Kaino a liner Andre Messi on to me I'm making 17 appearance. Cristiano Ronaldo Alvaro dos Santos on also I'm making 15 appearance. After Sergio Ramos on also I'm making 11. Branton de Eddie Andres Iniesta and so I'm making 9 appearance. After Dani Alves on also I'm making 8 appearance. Marcelo and so I'm making seed appearance on after Kylian Mbappe Lotin Siamen on also I'm making 6 appearance. After Luka Modric and so I'm making 6 appearance. And after Xavi Hernandez Cruz and so I'm making 6 appearance. Yeah, that's latest and no so to me away from that. Me patcho only say over the weekend Chelsea and so equal away to Tottenham Hotspur. Emma at the end of 90 minutes me patcho Chelsea and so to me elbow Tottenham Kanabakwa Tottenham and to me ante. Now after the game only say match be and yeah as a manager as a Okafor so na onu players ni ko din komo busam se me patcho ya shamwa and ya hwemo forget enough for young concentrating on the next game sa adenom and papa ni din Thomas Frank on one so a manager at the Montman ni din Tottenham Hotspur OTC Park no say nanka on the players no ekochechia na for no makasa hu say kwambia so next game no ebetumi akoye na ade bi si our pitch no so abra Thomas Frank manager at the Tottenham Hotspur ekwa Branson din at me pato Jed Spence and afi Van de Ven chance ko chiam no embrantia no esno bom kra joining your life oh Facebook abra me pato sa video no ye to me at the brower ya this latest no and also etime the brower away from that yanko na afi me pato over the weekend games awodra etumi etojwa awala liga me pato la liga no yamfa results no entumi enfama Villarreal etra fie me pato etia ye Rayo Vallecano bon 4-0 and after Atletico Madrid and so etna Wanda Metropolitano eche Sevilla bon kanimiensa on also entumiante Real Sociedad etna fie eche Athletic Club bon 3-2 and after Real Madrid etna Santiago Bernabeu eche me pacho Valencia bon 4-0 me pacho Levante and so etna fie ema Celta Vigo ebe twana kanimienwa on also eche ekanmu bako Deportivo Alaves etna fie eche Espanyol bon kanimienwa on also eche ekanmu bako Barcelona and so Etnafie Echi Elche Elbon 3-1 and after Robert Etnafie Echi Roma Yoka Bon 3-0 Sansu and Daniel Murray me Pacho Real Oviedo Etnafie and Osasuna and so Etumi Ediapim so after match the 11 say in La Liga me Pacho table no Etumi Efatie Madrid Edikan over 30 points and after Barcelona Etosumiano over 25 points after Villarreal and so Etosumiansa on over 23 points and after Atletico Madrid and so Tasu 9 on our 22 points to Robertis Atos me patronum our 19 points and after Espanyol and so Atos 8 on also our 18 points to a Premier League no Brighton and Hove Albion Etnafie Echi Luce United Elbon 3-0 after Burnley Etnafie Arsenal the Gunners and so Bon 2-0 and after Crystal Palace and so Etna me patronum Emma Brentford Echi Brentford Bon Academy Noir on also Entumiante Fulham Etnafie Echi Wolves Elbon 3-0 and after Nottingham Forest Etnafie Echi Manchester United and no elbow 2-2 Tottenham Hotspur na Tottenham Stadium Emma Chelsea the Blues elbow ne Kanabakwa on also Entumiante me patro Liverpool and so na Anfield and so me patro Aston Villa elbow 2-0 West Ham United and so Newcastle United elbow 3-1 and Manchester City and so Bournemouth elbow 3-1 me patro after match day 10 say and me patro English Premier League no etimi Arsenal
Edikan over 25 points. Manchester City Etosmienu ono our 19 points. And after Liverpool Etosmiensa over 18 points. Bournemouth Etosu fourth ono our 18 points. And at Tottenham Etosu fifth our 17 points. Chelsea Etosu 6 17. And after Sunderland and so Etosu 7th on also our 17 points to Manchester United and so Etosu 8 on also our 17 points. And after Crystal Palace and so Etosu 9 on also our 16 points. Our Italia Serie we patch Pisa Etnafie and Lazio elbow 0-0 and after Udinese and so Etnafie Atlanta elbow 1-0 we patch Napoli and so Etnafie and Como elbow 0-0 Cremonese and so Etnafie Juventus elbow 2-1 we patch Sanson and Hellas Verona Etnafie me patch Inter elbow Canimenoa or Tia Canmo Bacco Fiorentina Etnafie Emma Lecce elbow Canabaqua or also and to me ante Torino Etnafie and Pisa elbow 2-2 and after Parma and so Etnafie Mame Pacho Bologna elbow Canimiensa or also Tia Canmo Bacco AC Milan Etnafie AS Roma elbow Canabacco Pua or also and to me ante Sassuolo and Adjoa no game no 0-0 after match the 10 over the Italia Serie A me Pacho Napoli and so Eddie Kind 22 points Inter Milan Tosumio 21 AC Milan Tosumiensa 21 points AS Roma Tosu 9 over 21 and after Bologna and so Tosu Numa or also 18 points to Juventus Tosu Insia me Pacho 18 points Como and so Tosu Som over 17 and after Udinese and so Tosu Wache on also 15 points 9 position on and me Pacho Cremonese on also 14 points to German Bundesliga me Pacho Augsburg Etnafie Emma Borussia Dortmund Etwane Kanabakwa on also and to me and me Pacho FC Heidenheim Etnafie and Eintracht Frankfurt elbow 1-1 Mainz 05 and me Pacho Werder Bremen game no 1-1 and after RB Leipzig Etnafie Emma me Pacho Ochi Stuttgart elbow na Kanimiensa on also Etia Kamo Bako St. Pauli Etnafie et Borussia Mönchengladbach Emma me Pacho Gladbach be born Kanenaya on also and to me anti Union Berlin me Pacho any Friday game no 0-0 Bayern Munich and so at Allianz Arena me Pacho Ochi Timani team at Bayer Leverkusen or born Kanimiensa on also and to me anti FC Cologne and so Etnafie et me Pacho Hamburger SV elbow 4 goes to 1 on also and to me anti Wolves me Pacho Etnafie Emma Hoffenheim elbow Kanimiensa on also and to me anti quickly Miami to me Pacho Yamaya Dumochina UEFA Champions League game ebasono yen to me emfa fixtures no emfa ma Napoli Everton and Eintracht Frankfurt et me abo Slavia Prague and so any Arsenal ebo Atletico Madrid and Union St. Galles ebo na fe Bodo Glimt and AS Monaco Juventus and Sporting CP Liverpool and so Etnafie ewo Anfield na fe on Real Madrid et me Eraben Tam so Olympiacos and PSV Eindhoven na fe Paris Saint-Germain and Bayern Munich and so ebet me abo Tottenham Hotspur and FC Copenhagen and so ebet me Elia Boni na fe me Pacho Timani Dim and Chelsea and so me Pacho Timani Dim and me Pacho Karabakh and so ebebo na Ajax Amsterdam and Galatasaray Benfica and Bayer Leverkusen Barcelona and Club Brugge so ebet me Elia Boni na way and me Pacho UEFA Champions League games ebeto ja Tuesday Wednesday night no yebe to me ede abro ye besia na fe jamu ede ma offer Nhyiraba Kwadwo Sammy B na fe mato so etumi ede ma medin ede wodi sika abrantie obetumi afrem the sports enzyme sika kana me yenipa somun me ko ni sika kana me yenipa ai me ko ni sika kakra na wo fa no papa obusu apani omo na ti asa me komo ti atia adan sa awode wo odi papa to come on na shi wo ye dan na yedem ka chi won ti ba na awon to wa aranishla ba so mo ye papa to na wo fa mi ayi bi amamu Kasia bon ye jrawo esina ye de si musamufo ne ye maze me berantwe na semu de mayo tomro sie sire homa ne ne abate jedeja esemu ede emaye champion tedo obofo nyina di na ye o magana mo ye finance ja to nutu asabe wo sewa akra bokwa ede ye kopie mu e wo Facebook ede fi YouTube Kasia bono unya bi ehwe ye man finance champion Taylor ni di pesha daka mu ne Mr Frank Jelly DJ Zigibi Mr. Sammy Kwai Chinchim Kasafiri no fruma edema no me Kasia bono emu da hana mo kro jeme wo fa se odiska brante ba soma yem e was sport duma de mu na kenka vo mi na ye hwene 10 cents mo ye ba soma ne bere no e dia meje so e wo wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adjoa Agyei Sikapa ye kwei na DJ Afiba the international DJ betenase na ode awuso dwumade na bedsmo free samre ko pem say no do be body enyema na ya frefre nko non stop music ode besom
from now to 10 p.m. And what you know, na me wa fase ho vedua sexy journalist. Ni obeti ani se ni pony enya sim kumefia ne. Bakata video nko so na DLFM 106.9. Yakra mo na mpanifo nse mo anya de papa dia. Mo fase fo so mo wade asem sei. Edema mo yakra mo.